o ya loapi a le mmogo ditlhopha tsa poeletso tsa Kalahari South di tshwarwa ka Ngwanatsele. a batho ba heta masome a mabedi ba thathelwa mo kgolegelong ka melato ya go heta dintwa kwa bothaba jwa DRC. Se dumela re ga sa ka thamalala go tsa toropokgolo Gaborone ke bitsa Kgomatsego o Tukile mme tshepiso sekolo ke ena ranolang ka puo ya diata. Ke bidiwa Reginald Richardson a re semolle. Tirisano mmogo e kaiwa e le yone motheo yo mafatshe a ka o dirisang go aga lefatshe le le tla lwantshanang le phetogo ya loapi go rarabolola kgaolo ya Aforika. Motsa mogolwane kwa lekgotla la Statistics Botswana re Lucky Mokgatle a re twantsho ya phetogo ya loapi ga se e ka bonwang ke motho a le esi a kaya fa go berekisana ga puso bana le seabe le makgotla a mangwe go le botlhokwa mo go lwantsheng phetogo ya loapi se se builwe ko thutopuisanong le bana le seabe ka go farologana mo Gaborone ka la bobedi go rata moranyane. Lefatshe la Botswana ntse le itemogela ditlamorago tsa phetogo ya loapi segolo jang ka koketsego ya mogote leuba le dipula tse di sa tlwaelesegang tse jaanong di simolotseng go tshwenya mme ebile di ama megama mengwe ya lefatshe leno le yone itsholelo. Diphetogo tse di setse di ama megama e tshwana le temothuo botsogo le ditsatlholego. Go lwantsha phetogo ya loapi go tlhokana le tirisano mmogo gareng ga puso le megama e e ikemetseng. Our job is to ensure that the statistics we produce illuminate the path toward resilience, adaptation, and sustainable development, strengthening collaboration. Climate change does not respect institutional boundaries. No single agency can address it alone. This is why we must deepen partnership within the National Statistical System, Statistics Botswana, line ministries, research institutions, civil society, and the private sector. It's a lot of emphasis on and importance on the need to enhance our capacity to access, interpret, and apply high-quality climate-related statistics as a nation. Baemedi go tsweng kwa lekgotleng la Paris 21 kana Partnership in Statistics for Development in the 21st Century ba ne ba supa gore go santse go le gontsi mo go ka dirwang mo go tsa melao ba gatelela fa thuto se ka dipuisano e ikaelela go tla ka metlhale ya go araba mathata a tlang ka phetogo ya loapi le gone go tla ka bopaki jo bo ka dirisiwang ke babueledi ba phetogo ya loapi le ba ba dirang melao. Our mission is to place data and statistics at the heart of the decision-making for inclusive and sustainable development for all. In this occasion, we take a climate change data ecosystem approach by working with national statistical offices, national statistical system, including ministries, and CSOs, media, and even beyond. Thuto se ka dipuisano eo e tsereng malatsi a mararo e ne le sebaka sa go tlisa bana le seabe go neelana megopolo le go dirisa dipatlisiso tsa phetogo ya loapi go tlhabola lefatshe leno. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Tautona Advocate Dumaboko o tlhomile letsatsi la kgwedi ya Ngwanatsele le 15 go nna la ditlhopho tsa poeletso tsa kgaolo ya Kalahari Borwa go ya ka molao wa tsamaiso ditlhopho pego ya lekgotla la tsamaiso ditlhopho la IEC ya re Tautona Boko la utse gape gore bontlhopheng ba diphati tsa polotiki ba tla diemelang ba role maina a bone kgwedi eno e le 23 go tloga ka nako ya bofera bongwe mo mosong go fitlha nako ya botlhano maitseboa kwa sekolong se se botlana sa Tsabong. Kgaolo ya Kalahari Borwa e setse e sena mo parlamente morago ga go tlhokafala ga mo parlamente wa yone Dr. Michael Shimbombi kgwedi ya Phukwi e le 26 monongwaga.
re tswelela le tsone mothusa tautona yo gape leng tona wa tsa madi Renda Bagaolathi o boleletse banni ba motse wa Tsau ko kgaolong ya Maun West ha maeto a mantsi a puso entseng ya tsaya go ya mahatsheng a sele a simolola go tsa maduo ka jana le bapeeletsi ba simolotse go supa kgathego ya go beeletsa mo lehatsheng leno le gone go bona dithuso tsa kadimo ya madi ko makalaneng a madi a mahatshe. Mothusa tautona o tlhalositse jaaka a ne a buisa phuthego ya kgota ko motseng wa Tsau maapane mo letsatsing tota maloba ka letsatsi la mosupologo a rute Mpho Aaron. Mothusa tautona Rre Gaolathi yo o diretseng tirelo setšhaba ya gagwe gone mo motseng wa Tsau ka ngwaga 1992 o boleletse banni ba motse o fa ene le tautona Advocate Duma Boko ba ntse ba etela mafatshe ka go farologana ba senkana le babeeletsi le go adima madi a merokotso e kwa tlase. A re se ke tsela ya go leka go tla ka mananeo a popota a ka thusang go tsosolosa itsholelo e tsweletseng ka go ya tlase. Re bone madi a heta 6 billion pula a leng gore mo dinakong tsonetse tse leng gore go kgadile go kgala ke madi a leng gore a re thusa gore re name re tshwere mewa re name re tlopola re kgaogana melemo re kgaogana se mme re ntse re itse gore le gone go kgaogana moo ga go a lekana mme batho ba African Development Bank ba ne ba re thusa mme ka tsena ka lehatshe le bidwa go te Austria ko toropong e bidwa Vienna mme teng ko ba re adima madi a hetang $200 million kore madi a hetang 3 billion pula. Bangwe banne ga ba kgwa mothusa tautona dikgaba ba kopa gore puso e potakele go rarabola lethoko la metsi mo motseng wa bone go bankanya ditsela tse di makgasa ga mmogo le go araba lethoko la lefatshe la bonno gareng ga tse dingwe. Metsi mo motseng wa rona mongame a re apesitse kobo ka letshoba ga tswe kgapetsa re kgona go nna malatsi a ka nna mabedi mararo go gogela go bekeng re sa bone metsi mo motseng wa rona kana mongame metsi ko na tisang dithabollo mo motseng motse wa rona o setse o le tota baagedi ba Tsau ba hudugile ba tshaba lenyora a kwena gongwe o le morutabana mono re ndaba staff room sone se tlogetse se lentse ke sone sele mme ga o gakolela teng no one le matishara na ba le bo 8 yo mongwe wa tsa class tse pedi a di hetsa yana go mpeno ke bua ka thoto go tsile matishara mongwe go tswa go bona yana re kopa modernized administration block gone ka ko sekole se botana le ga khote tota tsa go godile le wena ba bona e kile ga ta batho bangwe ba ha ba re bolela gore gona le mine wa Tsipia o tswaela go bo shaka yo ka bo to tsena onemo yana batho ba mono go tautona ba motho tautona ba bereke ne re na le tshulelo gore mine wa ga nna te onemo ko no ka bulela batho ba bantse ba mebereko. Rre Gaolathi o tlhalositse fa ba simolotse metlhale ya go fokotsa tiriso ya madi mantsi ka maphata a puso le go bankanya melawana ya tsa makgetho mo dikgwebong e le tsela ya go babalela le go tiisa letlole la puso. Mpho Aaron, BTV News, Tsau. Maiteko a puso a go tlisa diphetogo mo mogameng wa bodiragatsi a tsweletse mme matona a puso a ne a kopane le baeteledipele ba mekgatlho ya bodiragatsi le ditlhamo go buisana ka ditsela tsa go godisa mogama o. Bokopano jo bo ne bo eteletswe pele ke tona mo ofising ya ga tautona Rre Moetimogasa le tona ya metshameko le bodiragatsi Rre Jacob Kelebeng mme bo supile maikemisetso a mašwa a puso a go tlhomamisa gore bodiragatsi bo nna le seabe mo itsholelong ya lefatshe leno a re utlwa o na le thata Mothanka. Bokopano jo bo lejwang e le konokono mo go tsosoloseng mogama wa bodiragatsi bo ne bo kopantse baeteledipele go tswa mo pusong le bana le seabe ba bodiragatsi dintlhakgolo tsa bo di itebagantse le go ta ka ditsela tsa go bula mogama wa bodiragatsi go nna le dipoelo le go sekaseka ka ga melao e ka fetolang bodiragatsi ka teng go nna kgwebo go ka sologela badiragatsi molemo ka teng. Phuthego ya gompieno re dumaneng dio tse pedi re tole re etsa e be le re tlhalosetsa mathata a lona e be le re ruta ka mathata a rona mo nakong ya gompieno santse re romile ke tautona gore re diragatse dingwe mo boemong ja setšhaba
tse di kgonagalang gore di diragatse mo thomong eo e be re di diragatse. He tisitse digital service bill mme kana yone digital service bill e tshwanetse gore e enable gore ga re bua ka bo content monetization ga re bua ka go dira content re tshwanetse bo gona le melao e sireletsang go nile le bo digital asset bill tse leng gore di bua ka dilo tse dintsi dilo tse di tshwarang le bo payment gateway re lemogile gore ke dingwe tsa di-challenge tse re na le tsone mo lehatsheng la Botswana mme go raya gore rona re le boeteledipele re tshwanetse re tswelele re lebe mo go tsone gore re ka dira jang go tokahatsa. baemedi ba mekgatlho ya bodiragatsi ba supile dikgwetlho di tshwana le thokolamadi go sa diragadiwe ga melao e teng le go tlhoka kemonokeng e ka bulang dikgoro tsa mmaraka ya kwa ntle di lebanye badiragatsi ba le bantsi. School sports se eme mme kana tota tsone di-association tse re di tshwereng tsa bo abospa ke tsone tsa development go raya goreng ga re sa simolo kwa tase kwa godimo ga rena kgang. Ke ne ke batla gore di-license tsa rona di accreditiwe mme ko BKA ga gona ope o na le the qualifications ga bayo. The film and television industry, we have a problem. For the past 10 years, we fought to be removed from trade and industry because the Minister of Trade and Industry did not know what to do with us, including our Cinematography Act. DJing and liquor, ke bana ba motho. There's this what we call alcohol levy. It's a Rona the most integral players re benefit a gona sepele nna no le pelo le diretsweng ba theater gore le bona ba ka tla go rekisa mo Botswana television ya ka ba di film ba rekisa mo Botswana television. Le fa tsela e le telele dipuisano tse di supile maikarabelo a mašwa a puso a go tsaya bodiragatsi jaaka motswedi ya diphetogo. Go tlhaloswa a halatsi leno e le sekao se se siameng e bile go ka kwatabolotswa go le gontsi mo go lone ka taolo le tsamaiso e siameng ya ditswammung ga mmogo le go tshegetsa boleng jwa ditemane tsa lone. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa lekgotla la ditšhaba mono gae Mewen Yang ko phuthegong ya maemo a kwa godimo e maikaelelo a yone e leng go tokagatsa boleng jwa ditswammung tsa kwa mahatsheng a le maloko a International Conference on the Great Lakes Region ba dira seo ka go tsaya malebela mo ditsamaisong tsa Kimberley process. We need to ensure that our actions that accompany certification and credibility, inclusivity, enforceability also works towards responsibility. And this means working really hard to maintain the value of our resources, taking the difficult decisions when it's called to do so, and ensuring that we are not being forced on a race to the bottom. And these difficult decisions, we have not shied away from them, even in the nearest past. Taking a deliberate decision to reject offers that are much lower than what our reserve price. Ntereswa le motho eso motho sa tona mo ofising ya gata utona mme maipelo mo puting a re lefatshe la Botswana le tsweletse ka go nna bontlha jwa tumalano ya go nyelediwa le go laolwa ga dibetsa tsa molao wa kgailo e le tsela nngwe ya go babalela matshelo. Motho sa tona o buile se jaaka ana simolodisa itutuntsho ya baeteledipele ba tsamaiso molao ba mafatshe a SADC go tlhatlhelana dikitso le kunkuru ka dibetsa tsa molao wa kgailo. Tumalano ya mafatshe mo go tsa dibetsa tsa molao wa kgailo e itebagantse le go nyeletsa gotlhe le go nna teng ga dibetsa tseo ka go netefatsa fa mafatshe a emisa tlhabololo go dirwa ga tsone go di ipela go dirisa go gapa matshelo. Mafatshe mo ntlheng e nngwe a lopiwa ke tumalano e go tsaya dikgato tse di maleba go netefatsa kganelo ya dibetsa tsa molao wa kgailo fa ba leng teng. Itutuntsho e itebagantse le go fa baeteledipele ba tiragatso molao mo mafatsheng a farologaneng sebaka sa go amogana dikitso le tlhabololo ya tsone mo dikganyeng tse di amang dibetsa tsa molao wa kgailo. This underscores our commitment to a world free of chemical weapons and to ensuring the safety and security of our people. Itutuntsho e tsentse ba maleba ba leng ba diragatsi ba molao ko mafatsheng a farologaneng. Reinforce the importance of compliance and the effective implementation of the convention, thereby contributing to the regional and global stability. Some challenges still remain,
And these challenges highlight the ongoing need for capacity building and collaboration, which this course directly aims to support. Re ikaletse go netefatsa fa tumalano e beilwe monwana ke mafatshe e diragadiwa jaaka e ntse. Objectives of the convention, the role of the national authorities, as well as the practical aspects of declarations, verification, and coordination. Lefatshe la Botswana le ne la nna bontlha bongwe jwa tumalano ya go nyeletsa gotlhe le dibetsa tsa molao wa kgailo mo kgweding ya Lwetse e tlholagangwe ka ngwaga wa 1998 mme le tswetse ka go dira sentle mo go saleng tumalano eo morago e kaelwa ke molao o laolang dibetsa tsa molao wa kgailo wa 2018. It is a moral one. It is about safeguarding life, protecting creation, and preserving peace for generations to come. We have, of course, continued to submit our annual declarations on schedule and fulfill our financial obligations as a reflection. Lefatshe la Botswana le tlamile go sala morago tumalano ya go nyeletsa dibetsa tsa molao wa kgailo. Molao wa rona wa 2018 o lalang dibetsa tsa molao wa kgailo ke one o re kaelang tsela ya gore tshwanetse re dire jang lefatshe la Botswana go netefatsa fa tsotlhe di tsamaya ka thelelo. Not just our technical capacity, but also our commitment to chemical safety and security. Itutuntsho e tsa malatsi a le mararo mme ke la ntlha e tshegediwa ke lefatshe la Botswana go netefatsa tiragatso ya tumalano. Re tsholela le tsone banni ba letlhakane ba kopile puso go sekaseka melao e laolang modumo o bakiwang ke mahelo a rekisang bojalwa ka o itaya batho tsebe mo malapeng. Banni ba buile seo mo phuthegong ya kgota kwa letlhakane e neng buisiwa ke mothusa tona wa papadi le tlhabololo dikgwebo re Baratiwa Mathothe ka maikaelelo a go baakanya molao wa theko le thekiso ya bojalwa mo Botswana. Sebetseng Tebogo ka pego. Morago ga go lemoga ga molao wa theko le thekiso ya bojalwa o thaela puso e tsere tshwetso ya go rerisana le Batswana go ntsha megopolo gore molao o ka thabololwa jang. Ka jalo bangwe banni ba letlhakane ba kopile gore marekisetso a bojalwa a katoge dijarata ga mmogo le go laola modumo. Tota re na le bothata ja modumo especially on Sunday. Tota nako ye ntsi ka gore batho ba e be letsatsi le lone le batho ba ikhutsang ka lone go tswa ko mahelong le mo ditiro tse re garologanye mme dibara kana di mahelo a maitiswa ba letsa go godimo thata nna neng ka re gongwe le boele se ka letsatsi la Sunday le go hukudiwe di-order tsa tsone kana go ka dirwa ka nngwe tsela gore gongwe medumo e limitiwe kana e hukudiwe a motho a sule go ya ya ga matakgomo go bojale ka dinako tse di rileng go tswalwe complete lo se a thola ke iwa teta ya go dira seo ka gore motho a bojalwa ha motho a sule go ya ya go thabane ka ditipa a gona pain a e utlwang ha gona seabe sa se tsenya mo lesong leo dijarata tsa batho ba ba bapile le mahelo ao ga di lebege mo ngaka ga di lebege go thelele kana ke ikutlwagela kana kgang ya teng ga o ntse tsweletse jaana ga re o tswelele ntse o yakwa jaanong dijarata tsa batho ga di lebege a se kgele se lebelelwe le mo dijarateng. Re Mathothe o sologeditse banni ga puso e tla sekaseka megopolo ya bone go dira molao o tla tokagatsang theko le thekiso ya bojalwa. Mme ga o tsa mo tshobokong ga o bua ka madirelo a bara lebata e be le madirelo a ntseng sente ga go siameng ga go senang kgoreletsego mo go ba bangwe mo goromenteng wa democracy puso ya batho ka batho e leng gore re ta reetsa le ba bangwe re be ra tametsana dilo tse gore ko bohelong go se ka ga nna ope yo kgoreletsagang ke tsa ke re tse tšhono e gore yaanong re bone gore re le council ka gore melawana ya bylaws it's localized a re buisaneng o diwading tsa rona re bue le batho re bue le bone ba e leng gore ba mo industry yone ya alcohol re teka melawana e leng gore e re siametse hela rote. Mothusa tona Mathothe o tlhalositse ga mogama wa bojalwa hela jaaka dikgwebo tse dingwe o tshwanetse wa nna le seabe mo itsholelong go setswe molao le ditsamaiso morago. Sebetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane.
kgotladitsheko ya sole kwa DRC ya tlholetse batho ba le 23 go tsena mo kgolegelong mo sebakeng sa dingwaga tse 5 go ya kwa go tse 20. Batho bao ba lebisitswe melato ya go dirisana le mephato ya batlhabani ya Allied Democratic Forces. Tsheko eo e neng e tsamaisiwa ka molao wa sesole go kaiwa e le botlhokwa go tlhaola bao ba ba senang molato le ba ba amegang. Makgotla a ikebetseng ka nosi a amogetse tshwetso ya kgotla ka o mabedi a re seo ke kgato e tona thata mo go tsiseng ledula kwa kgaolong eo e kwa botlhaba jwa DRC. Motho interna me re di tshwere gone go a re tswelele le tsa metshameko le city ke gakwa. Fano ke go se go ke tla bonga go nela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana Tonight. O se madume na ke la isa o se ke nka dikgang tsa metshameko. tla ke go leboge morwarre ga magolwana kgaitsadi a ke kgomotsego go be le re netse dikgang tsa rona tsa Setswana tsa nako eno mme motswana wetso tsa metshameko ke sethe ke a gakwa mme re di rulagantse ka tsela e ntseng jaana. Tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi re Jacob Kelebeng a re puso le bana le seabe ba metshameko ka go farologana ba itlamile go rotloetsa metshameko yotlhe ka tekatekano. Tona Kelebeng o ka ile se fa amogela setlhopha sa batabogi ba bana le bogole kwa maemelong a difofane a se seretsa Khama International mo tsatsing la mosupologo go tswa kwa dikgaisanong tsa mafatshe tsa Paralympics Athletics Championships tse di neng di tshegeditswe kwa New Delhi, India. Phako Stereke o buisantse nae. Tona Kelebeng o tsweletse a re maduo a setlhopha seo a supa fa lefatshe leno le tsweletse ka go gatela pele mo mererong ya metshameko ka go farologana. Amogela bana ba rona mo Botswana ba ile gore ba tswa go re dira mototo tota ko India kwa e leng gore ebile ba tshwere seetsele seo se supa gore go na le progress e ntsi e diragalang mo sporteng sa rona. Re dumela gore bone ba parasport nako tse dintsi e nna o ka re ba ko morago kana ba ka ha mosing ha ba tshwanetse gore ba hiwe support e ba e tlhokang. Jaanong se ke se buang ke gone gore ha o bona ke tile ha go netefatsa gore le bone ke a ba amogela jaaka ne ke amogela ba gaka ba maloko ke ba gaka ba e leng gore ba tshwanetse ba celebrate ka nako tsotlhe ba tshwanetse re itumele le bone re tshwanetse re ba he support re tshwanetse re di competition tse di latelang tse di tankana ko di Olympic ba retela gau ba supile gore ba na le bokgoni. Bose Mokgwathi yo iponetseng seetsele sa bronze mo lebelong la 400 meter mo setlhotswaneng sa T13 a re motlotlo ka katlego eo ka jaana a kgonne go tokafatsa nako ya gagwe mo godimo ga go gapa seetsele seo. Ya go ipankanya hela ka re ntse re ipankanya re ne re support I think gore gona na support ya go go godimo ene ya go re encourage gore le rona re computer tsentse no go mona me. Tla re mo nakong e sa fediseng pelo ba lekgotla la BNSC ba tshwaragane lephata la metshameko le bodiragatsi ba tshegetse moletlo wa dijo tsa motshegare e ntse le tsela ya go lemoga tiro e ntle ya batshameki bao. Phako Stereke, PTV Sport, se seretsa Khama International Airport. Ere di khandieme jalo Tona Kelebeng o galaleditse le kgarolojana la motshameko wa tennis la monogae Malak Macheng seo yo le ene a neng a goroga go tswa kwa kgaisanong ya bolesome le bongwe ya International Tennis Federation Confederation of African Tennis African 14 and Under Masters Tournament ene e tsheditswe kwa lehatshe la Tunisia. Macheng o goroga monogae a tla a dirile ditso a fetoga motshameki wa ntlha wa mme wa monogae go phadisana kwa dikgaisanong tseo kwa a feditseng mo maemong a bosupa. Macheng a re o ithutile go le gontsi go tswa mo kgaisanong eo. Very proud of Malak Macheng. She's a promising superstar and we have seen her in the past tournaments performance and Agira Bonite. And at her age, we are very happy that she even qualified for the Masters tournament.
kwa eleng gore o tswa go tsa position 7. She did well. It was her first big tournament, and it means we should expect more from her. It means re ka nna ra ipona ka moso re na le bo Serena Williams mo lehatsheng la rona e le bana ba rona ba e leng gore ba tswa mo Botswana. I'd say it was honestly a pleasure to play the Masters tournament. It's quite difficult to be able to play such a tournament as it is in the top 8 of Africa. As for the tournament itself, I'd say it was a really good tournament, really good players. Everybody there was fighting, and you could tell you come out sweating. Me Fardi Garla mokwaledi mogolo wa setlhopha sa Township Rollers Obed Khathi a re ba tsweletse ka go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse ba lebaganeng le tsone segolo jang mo go tsa madi. Khathi o tlhalositse se mo moso ba tsetsela maabane mono ga borone jaaka na fa tekodiso ka botsogo jwa setlhopha. Kagiso Molelekwa o na buisana nae. Khathi o tsweletsa supa gore morago ke tsaetsego e bakilweng ke phuthego e neng e tshwere ke mangwe maloko a setlhopha ka mathatso a fetileng ko mogoditshane. Komiti e romile go etela setlhopha pele e santse e tshwere thomo eo ebile go sepe mo go bone yo o togetseng maemo a gagwe. Sa ntlha hela ga gona state of emergency go Township Rollers. State of emergency as per our constitution mo article 23 se diragala ha e leng gore there is mass resignations from the committee, that is the executive committee. From where I'm standing ha gona ope mo executive committee yo resigning, because you know all the resignations di tamota fulinyami. So gona na ha gona ope e leng gore o resign, the committee is there, it's running. So batho ba bana ba kokwane they wrote a letter to us ba kopa gore ba gonne le SGM ka di 4 tsa ga October. This letter ene sena di signature tsa batho, because ha maloko a kopa seng they attach signatures go supa gore gone mme marola se bothe kana di branch tsothi di dumalane le se leng gore ba se buile. So that meeting was not constitutional. Morago ke tsaetsego e potso ke gore tsela pedi go tsewa efe. Jaaka maloko a kopile gore re tere buisane ka kganye ya deficit le gore Township Rollers e tsogile ya ra go ba hapego ka team ya bone gore me gone re tsweletse yang from the AGM a kere ko AGM re supile sengwe le sengwe, and then after that ba kopile gore re tere ba he overview. So we have to take them through all the stages gore go ntse go diragala le gore go diragetseng gore di plara di ska tsa hella di ile le baleng di a go tshameka, go diragetseng gore di plara di boycott the training. So those are the things that we are going to talk about, and then ebe re ha maloko gore ba re tswe mahoko kana ba re thuse gore team ya bone ka tswelela ja me gone go hape. That's why we are going to give an update yone ya gore re tsweletse ya mo go bateleng ba tshamiki se ileng gore ke tsone di tshetso tsa bone, that is their salaries and then the accommodation tsa bone gore a di a duela. Mokwaledi mogolo ya setlhopha sa Palestina a re nako e ba iphitlhelang ba le mo go yone e toka tshwaragano le papagano ya bana le sabe ka go farologana. Township Rollers ba thaloganya se mo se team ya bone leng mo go sone gore hela ba bangwe go gateng go tebe go ba utusa bothoko e be ile gore they overreact, but sabe sa bone gone yana ke gore ba thusa team ka madi, they contribute there and there go dira mo maabane go na di plara tse ileng gore bane ba le go maung branch ene ya ba hamadi gore ba palame ba tekwana. So ke sabe se leng gore ra rata tota ha batho ba kgona go emela team ya bone ha ba tsa karolo mo team ya bone ba kgona go ithusa ha ile mo mathate ke so se leng gore is commendable. So that's why re ba bitsa gore ba ye go phalape ba ye go supa sabe sa bone gape e ntse ile marola se gore team ya bone e ka tsamaisiwa ya ene ya re mo biking e fitileng batshameki ba setlhopha seo ba ngala tiro mme se se baka gore motshameko wa bone wa beke ya bosupa wa le kgatho le Calendar Stars o se ka ba tshamekwa mme morago ga mo batshameki ba tswela ka go ngala ikatiso kgangkgolo e dituelo tsa bone mo nakong eno Khathi o tlhomise fa tsotlhe di boetse manong. Solofelo ke gore phuthego e fapegileng ya setlhopha e solofetse go se go phalape ka mathatso e tla ke ditharabololo tsa senela ruri. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Botsona wetso pego yo ya ga Kagiso Molelekwa e re tisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa nako eno a e re pele re kgaogana ke le mogekebekele moge morwa re tshepiso sekolo yo ene a neng a rena dikgang tse ka puo ya diatla a re kopane gape mo dikganneng tsa nako e roba bobedi.